Irio cia muigana wa ciringi milioni 3 ikirongorerio kuguna makiria ma bamire 7,000 kuma icagi 7 cia Solio Laikipia ya irathiro. Akibeana uteithio uyu mutumia wa munini wa President Dorcas Rigathi ougite kwa ibinda ria mieri 6 aikari maguko ni megutiga kuthinika ni mai amuthirikari ene na mubango wa kwenja ithima. Ne joe andu aitu kwena thina mutigate mwihoko mutigake atia kwena ngai matuine uri oratumire inyue muthure thirikari igukorwo ikimwiciria na niguo kuguciriria mbura matura-ini maya. Dorcas oritie aikari aguku kubanda miti niguo kwethera thina wa ng'aragu kibonia matuko magoka. Nitugucoka uguku o kahinda gakuhi gwikira boa hozi icio na ciekirwo sola tondu mukiri na riua ria kuigana. Gavana Joshua Irungu oritie bunge ya Laikipia kubitukia kigina gia kugurira muingi wa matura maya irio guku akirana kigina gia ciringi milioni 20 iria ikwamba kubuthika kuthaitira aikari kumana no gwati wa ng'aragu. Na kwoguo ni turetire supplementary budget ne kuhituka kiumia giki na niguo turahoya our members of the county assembly mahitukie marikia kuhitukia ni twambe tweherie horo wa kwenja barabara twambe tuige kando na maira maria mangi mothe mbeca ciothe tucokaniririe twambe to make sure irio ni twari ciana andu aitu ni maheo ikia kuria ni maheo heo thi njega na ni mona mai ma kunywa. Atongoria gicigo-ini giki maugite wagi wa mai na kubingiririo kwamo icigo-ini nini iria itigarite ni umwe wa maundu maria maramacokia na thutha na gutuma aikari maguku manyote makiria. Ihinda riri andu mahutite mbeca iria tukurehe hari kuma national government andu ni magurirwo irio tutigambiririe guthondeka barabara tondu barabara itingithondekwo andu ari matigegera maria hutu andu aitu. Shida zetu Laikipia County ni moja tu. Ya kwanza ni maji, ya pili ni maji na ya tatu ni maji. Kwa hivyo mimi naomba kwenye kote utaenda ukumbuke shida yetu ni maji. Watu ya hapa Kanyagia wamejigawia maji yetu na sio watu ya mradi. Kwa hivyo hawa watu hawezi pata maji ile inatakiwa kuwasaidia. Na manake tuna uwezo wa kuwekea watu ya Kanyagia maji yao. Your Excellency, tunaomba tu County Commissioner wa Nyeri tusaidiana na County Commissioner wa Laikipia, wale watu wote ambao wamefanya illegal connection ile pade waachilie maji yetu. Kuringana na rubonge rwa kuthaitira ng'aragu kaunti ya Laikipia iri na aikari 183 aria mari ugwatine wa kugomerwo ni ng'aragu. Ngiribotera Inooro TV, Njitagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi.